mini suknje, bikini, elektronska muzika, žurka do jutra, onda ujutru 10 u pola sa lukom. Pa dobro, Jovane, možeš biti malo romantičniji. Evo, za mene, na primjer, bili bi dovoljni neki dobar film, ugodno društvo, ovo malo mjesečine. Ali da bude akcija ili thriller, nemoj molim te da bude neki ljubić. Može koji želiš, ali moj uslov je da bude mediteranski i da ne idemo daleko. Da je ovdje u Trebinju. Ovdje kod nas, u poljima punim lavande. U Trebinju gdje lavanda najljepše miriše i gdje najljepše upija sunčeve zrake. Pa ko je to sad romantičan? Ma nisam ja, nego ovaj band. A koji? Old Head Orkestra. Insistiraju da pjevaju o poljupcima. I to ne o 2, 3 ili 4 poljupca, nego o 24.000 poljubaca. Evo, slušaj. Mami, ti voglio bene. Come di 4.000 baci, ogni sera vive l'amore. Vorrei di 4.000 baci, mi regalate voglia ora. Come di 4.000 baci, felici con le ore. Un giorno splendido perché ogni secondo vado bene. Devo generare un sé, questi d'amore appassionato, ma sono baci che da te. Come di 4.000 baci, quando prelevi con l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto tutto mio. Devo meravigliose, questi d'amore appassionate, ma sono baci che da te. Come di 4.000 baci, con chi te ne dico l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto tutto mio. Come di 4.000 baci, felici con la nuove more, un giorno splendido perché, come di 4.000 baci, tu hai portato la follia, come di 4.000 baci, ogni secondo bacio te. Hvala puno. Odlični momci i odlično sviraju, ali nigdje te tvoje lavande. Kako nigdje, pa evo, i lavande i filma, i to samo za nas dvoje. Ipak troje. Da, troje.
Dame i gospodo, dobrodošli u Trebinje. Dobrodošli na 10. festival evropskog i mediteranskog filma. Ovih 10 godina rasli smo sa filmom. A festival je rastao sa nama. I evo, dok se mi družimo sa vama, nedaleko odavde u Domu mladih prikazuje se novi film Pedra Almodovara. I ovdje ćemo se posjetiti na veliki film velikog Pedra Almodovara, Visoke potpetice, i čuti od jednu od numera koju je otpjevala Luz Casal, Un año d'amor, a večeras će za vas izvesti Beti Đorđević. Može. Dobro večer, srdačan pozdrav svima. Hej! Nuestro se acabó y piara sentirás haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, no recuperarás nuestros días felices y perder mi vida. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás de un solo momento qué significa un año de amor, qué significa un año de amor. Pensar y lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora dudabas, no recubrirás nuestros días felices y perder. Y de noche, por no sentirte sola, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos. Momento que significa un año de amor y entenderás en un solo momento que significa un año de amor. Hvala najljepše. Idemo dalje, a? Dragi Trebinci, među nama su brojni glumci, reditelji, producenti, naši dragi gosti.
Među njima su i neki koji su prevalili 100 kilometara, koji su prvi put došli u naš grad. Vjerujem da će kao i gosti prije njih ovaj grad osjetiti svojim i poželjeti da se vrlo brzo vrate. A kao u svakoj dobroj kući, najprije će vas pozdraviti domaćin. Gradonačelnik Trebinja, gospodin Mirko Ćurić. Poštovane dame i gospodo, dragi gosti i uvaženi građani. Čast mi je što i ove godine imamo priliku da zajedno otvorimo 10. po redu festival mediteranskog i evropskog filma u Trebinju. Kulturnu manifestaciju koja se iz godine u godinu u okviru Trebinskog kulturnog ljeta okuplja najpoznatija glumačka imena, filmske kritičare i ljubitelje filma u gradu Platana, u našem i vašem Trebinju. Ako se može govoriti o duhu nekog mjesta, o karakternim crtama grada i stanovništva, onda je sasvim jasno da Trebinje od davnina njeguje specifičan umjetnički izraz i odiše velikom blagonaklonošću prema svakoj vrsti umjetnosti, uključujući i njene savremene forme. Kao što je poznato, najveći uticaj i doprinos u popularizaciji i kulturnom uzdizanju grada imao je naš veliki pjesnik i diplomata Jovan Dučić, u čiju čast večeras gledamo projekciju filma Kroz Trebinje sa Jovanom Dučićem. Međutim, kulturni i umjetnički duh Trebinja oblikovali su i brojni drugi umjetnici, slikari, pjesnici, pisci, glumci, reditelji koji su tragom velikog pjesnika iz sanjivog krša crpili specifičnu stvaralačku energiju, a našem gradu poklonili neizbrisiv umjetnički trag. Otuda je Trebinje postalo oličenje kulture, mjesto kulturnog susreta i nadahnjujućeg potencijala za umjetničko i duhovno stvaralaštvo kojim se iznova oplemenjuju naši životi i pogledi na svijet. Filmska umjetnost nije izuzetak i oduvijek je plijenila pažnju trebinske javnosti i građana, a tako i danas, što potvrđuje izuzetna posjećenost ovoj jedinstvenoj reviji filma koju Gradska uprava Trebinje godinama podržava. Kao i do sada, organizator Trebinje film festivala se potrudio da pripremi premijerne projekcije vrlo kvalitetnih ostvarenja regionalne i evropske kinematografije, te pobrinuo da i ove godine okupimo poznata lica s filmskog platna, kao i brojne etablirane ličnosti iz svijeta umjetnosti, od reditelja, producenata, dramskih kritičara, filmologa i drugih kulturnih pregalaca. Poštovane dame i gospodo, u nadi da ćemo istinski uživati u svakom od ukupno 35 filmova koliko se ove godine prikazuje, želim da se zahvalim svim učesnicima festivala, organizatoru i laureatima, a posebno gostima koji nam dolaze iz udaljenih krajeva Evrope, kao i uvijek dobrodošli gostima iz zemalja okruženja. Također, zahvaljujem se i predstavnicima Ministarstva obrazovanja i kulture Republike Srpske, kao i svim kulturnim ustanovama i institucijama koje su na bilo koji način podržali festival. Nadam se da ćemo i ove godine pokazati hercegovačko gostoprimstvo, te da će vaš boravak u Trebinju probuditi nove inspiracije za buduća i još uspješnija filmska ostvarenja. Uz veliku zahvalnost vjernoj trebinskoj publici, hvala vam na pažnji i svako dobro. Jovane, svaki jubilej evocira uspomene, pa tako i ovaj. 10 godina nije malo i obično je prekretnica da se utabanom trasom krene naprijed, da se raste. A čini mi se da je ove godine posebno veliki broj glumaca i naših dragih gostiju koji su u Trebinju. O tome svemu najbolje zna umjetnički direktor festivala Peđa Milojević i pozivam ga da nam se pridruži i da nam ih predstavi. Dobro večer svima i dobrodošli na ovaj naš mali jubilarni rođendan. 10 godina, čega? Neko bi rekao projekcija, neko bi rekao muzike, neko bi rekao
divnih izložbi, neko bi rekao promocije knjiga, neko bih rekao dobrih razmjena iskustava glumaca i vinara, reditelja i medara. 10 godina emocija, jer Trebinje voli film. I film voli Trebinja, a još će ga više zavoljeti onoga časa kada još veći broj filmova se počne snimati u Trebinju. Prije no što predstavim koje sve ove godine i koje je uopće večeras na festivalu, ja bih pozvao jednu dragu koleginicu koja je odnedavno počela obavljati jednu ozbiljnu dužnost. Ja bih pozvao glumicu Anju Ilić, koja je odnedavno direktor Filmskog centra Republike Srpske, da vam se obrati. Dobroveče svima. Moram da kažem da mi je jako žao što nisam do sada kao glumica imala priliku da budem ovdje na festivalu u Trebinju, ali evo sada kao direktor Audio-vizualnog centra Republike Srpske želim da se zahvalim organizatorima, domaćinima na pozivu i na prilici evo da vam se obratim. Audio-vizualni centar Republike Srpske osnovan je prošle godine u aprilu sa ciljem da kontinuirano se bavi proizvodnjom audio-vizualnih dijela, filmskog stvaralaštva, ali i igranih televizijskih serija, nadamo se u budućnosti video igara. Ali ne samo proizvodnjom audio-vizualnog stvaralaštva, nego i promocijom domaćih autora, domaćih filmskih stvaralaca, kako na domaćoj sceni, tako i na onoj međunarodnoj i internacionalnoj. Pored toga što je osnovan centar, ove godine se desila jedna jako važna stvar takođe. Nedavno je usvojen novi zakon o audio-vizualnoj djelatnosti. Članovi radne grupe ovog zakona bili su uglavnom filmski profesionalci koji su dali veliki doprinos da tekst ovog zakona izgleda upravo ovako kako izgleda i mi smo ponosni jer su u njega ugrađeni neki članovi koji se odnose na finansiranje, a to je da će Vlada Republike Srpske iz budžeta da izdvaja određeni procenat, čime ćemo i postati relevantni partneri i poželjni za koprodukcije i za filmske saradnje. Ono što svi filmski stvaraoci čekaju jeste otvaranje konkursa Audio-vizualnog centra. Ove godine mi ćemo raditi na razvoju, uglavnom je to razvoj, sledeće godine to će biti konkursi za sufinansiranje produkcije. Ove godine to su razvoj scenarija za kratki, igrani, dugi igrani, film sa nacionalnom temom, televizijske serije, razvoj projekata, dugometražnog, kratkometražnog, dokumentarnog, animiranog filma, završni studentski filmovi i manjinske koprodukcije. Eto, to je ukratko toliko što se tiče centra. Ja sada želim nekako svima nama da poželim da ako ne sledeće godine, a one tamo 2024. godine imamo domaći film finansiran sredstvima iz budžeta Vlade Republike Srpske, u kome će biti angažovani domaći filmski stvaraoci, filmski radnici, da bude evo premijera ovdje na ovom festivalu u Trebinju. Hvala još jednom organizatorima na pozivu. Vama, draga publiko, hvala što gledate filmove i uživajte u ostatku festivala. Svako dobro. To je bila Anja kao direktorica, ja ću je zamoliti da nam ostane na sceni kao glumica. A među nama večeras najprije moramo da počnemo od dragih gostiju iz inostranstva. Ove godine iz Turske imamo troje. Ja molim da mi se pridruže Nurdan Tekioglu, rediteljka, Cüneyt Işık, reditelj, i Nuray Karakay, reditelj. Dear guests, I would like to invite you to join us on the stage.
Sa nama večeras i Sara Arva, mlada rediteljka, producentkinja Milenija Perišić. Nemojte biti škrt na aplauzu. Tamar Arsenijević, glumac Daniel Sić, glumac iz Zagreba Andrej Dojkić, glumac iz Sarajeva, mada u programu i iz Ljubljane, Muamer Kasumović, Andrijana Videnović i glumica i neko ko je stvorio mnogo dobrih glumaca kao pedagog, Maja Šuša. I naravno, još jedan veliki aplauz za naše dive i divove. Dobitnicu Zlatnog platana, Tanju Bošković i dobitnika Zlatnog platana Meta Jovanovskog. Dobroveče svima vama. Evo i Meto. A sada mi je posebno zadovoljstvo da vam predstavim svoju dragu prijateljicu, glumicu rođenu u Trebinju. Glumicu koja je postala prvakinja Gavele i koju već mnogo dobrih godina gledamo u različitim ulogama, a pritom uvijek je mlada. I ne samo mlada, dobra. Ankica Dobrić. Dobroveče, dragi moji Trebinjci. Jako sam emotivna, oprostite, i uzbuđena i jako počašćena što sam večeras ovdje sa vama. Mogu otvoriti? U ovoj divnoj noći, kako ste je nazvali, noći boje lavande, ispod ovih platana gdje sam provela svoju mladost i prošlo je tako puno godina i ja imam čast da ovaj festival 10. jubilarni večeras otvorim. Želim da ovaj festival preraste u nešto još puno više. Oduševljena sam sa ovom idejom da ćete snimati filmove, raditi svoje produkcije. Želim da budete bolji i od Sarajevskog film festivala i od bilo kojega u regiji i da budete veliki, jer ovaj grad je veliki, ovaj grad je puno divnih, kreativnih ljudi i želim ovom festivalu da još dugo i uspješno živi. Evo, imam čast da ga ja večeras otvorim, pa otvaram festival večeras. Maru, imaš ti nešto za reći? Hvala vam, dragi moji Trebinjci, volim vas jako. Da. Možemo ovu da Tanja samo... Mislim da sad Beti Đoković treba da najavimo da pjeva, no?
bez najava. Marija. Da se povučemo. Ne, mislim da smo u programu. Mislim da smo u programu. Ćemo ostati. Evo ja najavljujem sebe sama. Nije bilo koga da me najavi. Dakle, u nastavku večeras je večer za ljubav samo. Já não estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que le hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Esta historia de un amor como no hay otro igual, que le hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Kaži zašto me ostavi, srce ispuni tugom. Kaži zašto zaboravi, ljubav su našu ti. Drugoj kada si otišao, osmeh skrio je boli. Ipak tiho sam plakala, što se rasta smo mi. Ti moji dani tu
patnju svu, sve ti opraštam, dragi. Kaži zašto me ostavi, sruši sve divne snove. Kaži zašto zaboravi, ljubav su našu ti. Može, to! One more time. Svi moji dani tužni su, bez ta dva oka plava. Vrati se, skrati patnje svu, sve ti opraštam, dragi. Kaži zašto me ostavi, sruši sve divne snove. Kaži zašto zaboravi, ljubav su našu ti. Ljubav su našu ti. Bila je ovo naša sjajna Beti Đorđević, molim vas za najsrdačniji... Ja pitam da li ima još, ali malo kasnije. Hvala. Aplauz koji samo Hercegovci znaju da daju. Hvala. 1, 2, 3, Šta radiš, Jovane? brojim platane. Pobogu, svaki Trebinjac zna da ih je ovdje tačno 16. Ma to znam, ali brojimo ove druge, zlatne platane. Mislim da je njih 17. Milena Dravić, Franko Nero, Petar Božović, Neda Arnerić, Tanja Bošković. Ljiljana Blagojević, Igor Galo, Meto Jovanovski, Nebojša Glogovac. I Anica Dobra, Irfan Mensur, Ana Sofrenović, Voja Brajović, Svetozar Cvetković i Nataša Ninković. Večeras ćemo zlatnim platanima ovjenčati još dvoje velikih glumaca, koji su svojim talentom, ulogama u svojim državama, ali i van njihovih granica ostavili veliki trag u evromediteranskom filmu. Za nju smo navijali u boljem životu. Zbog nje smo plakali u Vratit će se rode. Bodrili je u lajanju na zvezde, divili se u senkama nad Balkanom, smijali se u porodičnom blagu i obožavali je u otvorenim vratima. Ona je Ljiljana Popović i Dušanka i Dana Jelinić i podnarednica Draginja. Ona je Bisenija Gavrilović i neponovljiva Katarina Anđelić-Cakana. Kraljica komedije i vlasnica najboljih replika. Najveličanstvenija od 12 veličanstvenih, odlikovana brojnim nagradama, krunisana obožavanjem publike. Ona je Vesna Trivalić. Dragi putnici, dame i gospodo, trenutno letimo na visini od 10.000 metara. Dobrodošli na jedan od 16 aviona kompanije JAT. Ovom prilikom želimo da vam skrenemo pažnju da kompanija JAT ove godine slavi 80 godina postojanja.
Samo u prvih 9 meseci prošle godine prevezli smo više od 1.000.000 putnika. Kompanija JAT želi vam udoban let i sve najbolje. Ko ti dirka gaćice? Ti i taj manijak ste potpuno isti. Imaćemo bebu. I nema privođenja. Imaš maloletnicu u kući. I evo, dobro me podsjeti. Ovo ti je broj našeg hotela u Rimu. Ovo ti je podsjetnik šta deca vole da jedu. I ovo je kad Sofija i Marko treba da budu kod čika zube. Viki, hoće da me boli ko čika zube? Naravno. Ja, Kokane, odlazim iz tvog života kroz prozor. Komšije, dobro selo moje, čuvajte mi decu jer oca nemaju, već lažova, prevaranta, kurvara i pijanicu koji razara tuđe brakove. Doviđenja svima. Sada moram da se obesim. Sine, da te pita majka nešto. Iskreno da mi kažeš. Je li izgledam droljesto? Ne. Ne? Kako ne? Idemo, jedan. Reći. Stani. Šta radiš? Šta radiš to? Zapušite uši. Mali su mi cipele. Mali su ti cipele, jer znaš da si mi miljenica. Sram te bilo. Majka ti je bila prvakinja na republičkom takmičenju i šipke, a ti tako. Kako ću da predajem udaju ako ne znaš prvo tromesečje? Ovo je gradivo prvo tromesečje manekenski hod. Vrati se na poziciju. Samo da vam kažem nešto. Ja od sad neću ništa više da radim. Ja sam žensko, domaćica, znači ja samo gledam i samo se smeškam. Jao, Niki! Idem i ja s tobom, Marija. Dobroveče. Hvala vam za ovako divan trenutak u mom životu. Zahvaljujem se festivalu, zahvaljujem se žiriju festivala, zahvaljujem se vama, jer ste sve ove godine uvek blagonakloni prema meni. Imam veliku odgovornost večeras, zato što, da budem iskrena, ova nagrada najmanje pripada meni, a najviše mom profesoru Vladi Jeftoviću, mojim profesorima, moj profesorki dikcije, profesor dr. Ljiljani Mrkić-Popović, koja je i dalje moje sidro, svim kolegama, rediteljima, scenaristima, kostimografima, scenografima, maskerima, šminkerima, svi koji su oko nas. I ovom prilikom zahvaljujem i njima. Velika mi je sreća što ću večeras na sceni da stojim pored divnog i dragog kolege Baneta Popovića. Nekako nas je sad život spojio da snimamo seriju i imam takvu radost igranja sa njim i nadam se da će to biti onako kako mi mislimo i trudimo se. I ne znam da li sam pogrešno shvatila, ali time što večeras primam nagradu Zlatni platan,
smatram da od ove večeri pa za uvek imam pravo da sedim ispod bilo kog platana i uživam u divnom Trebinju i vama. Hvala vam najlepše. Živeli. Ćemo uspjeti. Mogu sve. Evo ovako. I pošto nemam šešir, neka bude ovako. Hvala. Šta ću sad da dam? Možemo vam pridržati, samo da... I da ovo spojim. I da ostanem, ja ću da držim napred. Evo, izvolite. A da ja se držim tako. Hvala. Dame i gospodo, a sada da vam predstavimo drugog dobitnika Zlatnog platana. On je neprikosnoveni šarmer, kavaljer i džentlmen. Uvijek je galantan, izuzetno markantan i odmjeren. Impresivna pojava kako na sceni, tako i van nje. Spojio je duh Jadrana i snagu Lovćena, crnogorsku vrlet sa modernim trendom. Zavodio je kao Marko Kovač, impresionirao kao Branko Kadić, žrtvovao se i odužio dug moru, zapovjedao kao Vladika Danilo i plijenio tik napijeno odmora kao Martin. On je prekaljeni zavodnik, profesor, divan suprug i otac, Branimir Bane Popović. Unjem grande. Edi? Gjatë gjithë kohës kam dëshuar dhe kam luftuar kundër këtij dëshimi. Derisa të bash. Ti je dënuar. Edhe unë jam caktuar të vras. E di se jemi ta. Da, nijesu ni krivi toliko. Premali ih ne vjera na vjeru. Ulovi ih u mrežu đavolju. Šta je čovjek? Ka slabo živinče. Slabost masno zemlju privezano. Piješ šerbete iz čaše svečeve, ali šekiru čekaj iz duše. Proizvode Senegambije. Dovedi zabluđenog pameti. Sad je u redu. Pustite ga. Meni samo nije jasno zašto u posljednje vrijeme gledate na mene kao da sam neki otpadnik. Ja samo govorim ono što svi misle. To je uostalom zvanični stav ove države. Države koja se razbucala? Koja se buca, ali koja se ne smije razbucati. Ti si siguran da ćeš moći da mu zameniš oca? Siguran sam. Treba samo da glumim pisa i da se žalim na život. Ozbiljno te pitam. Ozbiljno ti kažem. Tvoj muž nije dobar uzor.
Nećeš nas ostaviti ako ti jednom dosadi. Mogao sam da budem sa bilo kojom ženom, ali sam izabrao tebe. Šta misliš, zašto? Zato što sam dobar arhitekt. Naravno. Neću vas nikada ostaviti. To je vaš motor? Hoćete li da vas prebačim? A ne, hvala, imam prevoz. Ovo valja znat vozit. Možda mi jednog dana i date krug. Ako vam otac dozvoli. Ništa se on ne pita. Ja sam odlučujem u svom životu. Maturirala sam. Ne pitam ti ja ništa nikoga. Ja. Okej, vidimo se. Drugi dobitnik Zlatnog platana za doprinos evromediteranskoj kinematografiji, Branimir Bane Popović. A veliko priznanje ručit će ponovo gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i direktor festivala Peđa Milojević. Drage komšije, kaže pjesnik Vito Nikolić, bez svega mogu, bez ruku, bez nogu, bez glave se osjećam čak mnogo komotnije, ali bez srca ne mogu. Tog malog srca svojeg i svačijeg. Upravo iz tog srca puno vam hvala. Hvala publici, hvala žiriju, hvala svima koji su se sjetili da Vesna i ja, inače ljudi koji žive van medija, budemo večeras ovdje sa vama. Vesna i ja zadnje 3 sezone dijelimo kadar u jednoj divnoj seriji Dug moru. Toliko sam ja bolji uz nju da je teško to vama opisati. Mnogo je teže zasmijati ljude nego ih rasplakati. A tu radost koju imam sa Vesnom u zadnje 3 godine dijelim i ja sad sa vama. Hvala vam, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje večeras. Volim ovaj grad, volim ljude koje poznajem iz ovog grada i volim ove sve platane. Živjeli i vidimo se. Dame i gospodo, molim vas za još jedan aplauz. Branimir Bane Popović i Vesna Trivalić.
Nadam se da se najavi da... A u nastavku će nam ponovo pjevati naša Beti Đorđević. Filmska muzika samo večeras. Na redu je kompozicija Can't Take My Eyes Off of You iz filma Bolesna Jelena. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has a right. And I think God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. But on the eyes that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Yeah. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm my lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray, oh, pretty baby. Now when I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Shut up, da-da, no. To warm my lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray, oh, pretty baby. Now when I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Let me love you. Hvala najljepše. A sljedeća kompozicija, također filmska, ali za film koji će uslediti. Počnimo ljubav iz početka. Od prvog zagrljaja tvoj. Počnimo ljubav iz početka. Od nežnog poljubavi.
poljubca moj. Ljubav se gasi, ali još u nama nada živi. Ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si budan, priđi mi bliže, slušaj me sad. Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvog. Počnimo ljubav iz početka, od nežnog poljubca mog. Ne daj da se gasi naša ljubav, ne daj da se ruše naši sni. Počnimo ljubav iz početka, ponovo zagrli me ti. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si budan, priđi mi bliže, slušaj me sad, da vas čujem. Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj. Počnimo ljubav iz početka, bravo, od nežnog poljubca mog. Može, ne daj da se gasi naša ljubav, ne daj da se ruše naši sni. Počnimo ljubav iz početka, ponovo zagrli me ti. Marija, dobro si izdržala večeras. A ti si, Jovane, bio ne Jovan Jovanović, nego pravi zmaj. Tako je to kad se radi sa puno ljubavi, baš kao i ovaj festival. A sa puno ljubavi ovaj festival, kao i uvijek, podržavaju grad Trebinje, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Uprava za dijasporu Republike Srbije. Baš kao i kompanija Swiss Lion, vinarija Vukoje, vinarija Anđelić, vinarija Petijević, vinarija Berak, restorani Bendiš, Ognjište, Ras i Segreto, poljoprivredno gazdinstvo Vlačić, agrarni fond Hercegovačka kuća, cvjećara Iris i da bi ova noć mirisala na lavandu pomogla je Heti deo Ljubinje. Tu su i naši medijski prijatelji, Radio televizije Republike Srpske, Herceg televizija, Radio Trebinje, HP Media Group i portali Trebinje Live i Mak Info. Ne smijemo zaboraviti hotele Platani, Leotar i SL Industry. I dok u jubilarnom festivalskom izdanju uživate u noćima boje lavande, mi vas pozivamo da počnemo ljubav iz početka. A za gledalce koji su nas gledali u direktnom prenosu, šaljemo pozdrave iz Trebinja, a mi pod Platanima ostajemo da uživamo u projekcijama filmova i da počnemo ljubav iz početka.
Dozvolite nam da predstavimo dio ekipe filma Kroz Trebinje sa Jovanom Dučićem. Sa nama je rediteljka Sara Arva i Tamara Stojanović, također rediteljka ovog filma. Pozivam ih da nam se pridruže ovde na sceni. Naravno i nezaobilazni, neizostavni Peđa Milojević. Dokle god mladi citiraju Dučića, dotle Dučić ali i u Japanu u okviru